kugira ngo mukine match y'igikombe Super Coupe indangarwa ntabwo byagenze neza kuri stade ubwo muheruka kuhakinira mwiteguye muti? Murakoze cyane, nibyo koko harabura amasaha make kugira ngo dukine umukino wa Super Coupe. Muri rusange turiteguye neza, ikipe muri rusange turi muri mood nziza, twongeyemo amaraso mashyashya, imyiteguro iri kugenda neza, tugomba gukora ibishobora byose kugira ngo kino gikombe ejo tuzakegukane. Abantu bahita bajyana n'amatsiko, ayo maraso mashya kuri wa gatandatu turayabona mu kibuga koje? Kugeza ubu ngubu nka 95% ibyangombwa byose birahari, ndibaza yuko ejo bose bazagaragara mu mukino. Umaze kubabona gute iminsi mumaranye mu myitozo, ubona baza kugufasha iki? Kuko ndibuka ubwo duheruka kuganira umbwira ati hari imyanya dufite ubona ko nta basimbura, uhereye kuri kabiri wamubonye ute mu myitozo? Ni abakinnyi beza bafite amaprofile nziza, twarabakurikiranye by'umwihariko hari nabo muri Sekafa twakinye muri Kenya, hari abo twabashije kubonamo. Ni abakinnyi beza kugeza ubu ngubu, hasigaye yuko biyadapta n'abandi, ariko umunsi ku munsi ubona ko hari biri kugenda neza. Kocha, umukino uheruka mwaratsinzwe n'indahangarwa, ariko cyari kuri gikombe cy'amahoro. Ubu ngubu ni Super Coupe, bijyanye n'uburyo Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda iyongereyemo noneho amafaranga atandukanye n'igikombe cy'amahoro. Ubu ngubu witeguye gute nk'ikipe yawe kugira ngo abakunzi ba Sport bazabone kino gikombe ukibahereza? Nkuko navuga ubushize n'ubundi Super Coupe ubushize twarayitwaye, intego y'ubu ngubu ni ukongera kuyisubiza nanone. Imyiteguro yagenze neza, ikipe iriteguye, ubuyobozi buturi hafi, bwaragerageje nabo gushimira abagerageje kudufasha ibishobora byose kugira ngo abana b'abakobwa bajye muri modu nziza. Rero ibyinshi navuga nuko ibyinshi tubitegereze ejo, gusa ndizeza abafana yuko tugomba gukora ibishobora byose igikombe twakegukana. Mbere na mbere murakoze, ndabashimiye. Nibyo koko nkuko bivuze, match iheruka kuduhuza nabo hano mu stade Amahoro ntago twayitsinze, yaradutsinze, ntabwo byatugendekeye neza muri rusange, ariko tuzi neza yuko twiteguye neza. Ubu ngubu tumeze neza, umwuka umeze neza, abakinnyi bacu bose bameze neza, bose bari tayari. Ni ukuvuga yuko twebwe twiteguye gukosora amakosa yabaye mu gihe cyashize, natwe tukifuza kuba twabona intsinzi ndetse tukitwara neza. Immaculée, nubwo wenda tuvuga gutyo ni indahangarwa muziranye, indahangarwa mwazamukiye rimwe ngo mu cyiciro cya kabiri baza mu cyiciro cya mbere, yakunze kubagora, ubona ko ariyo nka adversaire ukomeye, ariko ugiye kureba uko ino fazare yagenze biratandukanye cyane. Immaculée, tubwire image ya ruhago y'abagore muri iyi fazare musoje, ndetse n'iyindahangarwa uri kuvuga nayo ntabwo yaboroheye mu mikino ya fazare muri rusange, biraza kuba bitandukaniye hehe nuko mwakinnye shampiyona? Mbere na mbere ndabanza guhera wenda ku kibazo mbaje cya fazare ukuntu byagenze. Twahuye nabo gusa muri rusange ni shampiyona ikomeye, ntabwo yoroshye. Urabona yuko yahindutse uko byahoze kuva kera, ntabwo ariko bikimeze ubu ngubu. Shampiyona yarahindutse, ikipe zose zariyubatse, harimo abakinnyi beza bagiye batandukanye. Urabona yuko nyine hari isura nshya yaje muri shampiyona, cyane yuko bitoroshye cyane yuko turi ku mwanya wa kabiri ubu ngubu, ariko ndavuga yuko indahangarwa nk'uko bivuze, twahuye muri fazare, ariko umukino waduhuje nabo twarawutsinze, amanota 3 twayakuyeho. Twiteguye neza, tuzi neza yuko nta gihindutse, tuzi neza yuko tuzabona amanota 3 y'ejo natwe. Super Cup ivuze iki kuri mwebwe? Navuga ko wenda ntabwo ari n'igihe kinini gitangiye mu bagore bakina Super Cup, kandi ubumwe mu bakinnyi bamaze igihe kinini muri ruhago y'abagore, ivuze iki kuri mwe mu gihe mwamuyegukanye kuri wa gatandatu? Ikintu cya mbere Super Cup ikintu ivuze ni ishema rya ekipe y'umuryango wa Rayon Sport mugari. Baradutegereje nyine, umuryango wa Rayon Sport uradutegereje, ukeneye igikombe nkuko ubimbajije, dukeneye igikombe cya Super Cup. Ni ukuri turagishaka, tugomba gushyiramo ishyaka ryinshi, imbaraga ndetse no kwitanga, kuko igikombe turagikeneye rwose, umuryango wa Rayon Sport uragikeneye. Uyu munsi hahindutse iki bijyanye n'uburyo umukino wabanje ku gikombe cy'amahoro byagenze? Uyu munsi kuri inshuro hahindutse iki ku buryo wumva ko mufite icyizere ko mushobora gutsinda indahangarwa, cyane cyane ko hari n'umukino uheruka wa shampiyona mwayitsinze igitego kimwe, nabwo ubona ko bisa nkaho bigoranye? Uyu munsi hahindutse iki? Urumva ikintu cyo navuga cyo tuhindutse uyu munsi, dufite amaraso mashyashya
yaje kutwiyungaho kugira ngo adufashe dufatanye, kandi kugeza ubu ngubu umwuka umeze neza muri rusange, tumeze neza, dufite morale, nta kibazo dufite muri rusange. Urebye turiteguye, turi tayari, cyane yuko nk'uko bivuze ngo umukino wa Fazare twabashe kuyitsinda, ni koko igitego kimwe ibitego bibiri biba ari amanota 3. Twebwe ikintu cyo tuba dushaka cya mbere na mbere ni intsinzi. turizeze iki abakunzi ba Rayon Sports muri rusange, kuko urabona imikino y'abanyategurgori iba mbere ugasanga iy'abagabo ibaye nyuma. Ni icyo ubwira abakunzi ba Rayon Sports cyangwa se abakunzi b'imikino bazitabira iyi Super Coupe ku munsi w'ejo? Icyifuzo cyanjye na bagenzi banjye nuko ejo bazinduka ku macacu iri saa 9 mbere y'abagabo, bazinduka bakaza kudushyigikira, cyane yuko natwe turabakeneye kugira ngo natwe tubone ko tuzabaho ibyishimo. Ariko Immaculée, niba ntibeshye ni ubwa mbere bigiye kuba mu mateka y'umupira w'amaguru w'abagore mu Rwanda ko mukinira igikombe cya miliyoni 20 in terms of amafaranga. Ibihembo bingana n'iby'abagabo, none ubwo buringanije Ibyo bingana iki? Urumva twebwe byaradutunguye cyane yuko ntabwo twajyaga tujya kuri calibre y'abagabo, habaga harimo itandukaniro rinini cyane, ukumva yuko nyine nta gaciro twebwe dusa nk'aho baba baduhaye gakomeye cyane nk'akabagabo. Ariko kuri no ncuro barabikosoye, barabihindura, nicyo kintu nacyo cyaduteye motivation. Niyo mpamvu tugomba kurwana, kubera yuko ayo mafaranga natwe turayakeneye mu muryango wa Rayon Sports. Ese wari uzi ko igice kinini cy'ubuzima bwawe bwa buri munsi ukimara uri mu nzu? Wari uzi ko si ubwiza bw'umujyi bushingira ku bikorwa remezo byawo? Ese ujya urota kugira inzu yawe? Twebwe inzozi zawe tuzigira impamo. Ni Yai Construction Limited nibo bizewe iyo bigeze ku kubaka inyubako nziza, zaba izo guturamo, iz'ubucuruzi, amashuri, inyubako z'ibigo bya leta, inyubako z'ibigo byigenga, imihanda iramba n'ibindi bikorwa remezo bikomeye kandi byuje ubuziranenge. Imyaka 13 y'uburambe tumaze twubaka ndetse tunatuza abanyarwanda. Ntitwubatse gusa inyubako n'imihanda, twubatse umutekano, twubaka icyizere, kandi twubaka n'agaciro k'ejo hazaza. Kuva ku gitekerezo cyawe, ku gishushanyo mbonera, ku bwubatsi nyirizina, yaba ubw'imihanda cyangwa se inyubako yawe, buri ntambwe ikorwa neza no mu bunyamwuga bwizewe. Sosiyete yacu yanditse muri RPPA, yuje ibisabwa kandi yemerewe gupiganirwa amasoko ya leta anyuzwa mu rubuga rw'umucyo. Ikurikiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo inyubako yawe ibe itekanye. Niba ushaka umwubatsi wumva inzozi zawe, wazubakira akazi kabya, ni Yai Construction Limited niyo mahitamo akwiye. Dusanga Kicukiro Masaka mu nyubako iri hafi ya Equity Bank, cyangwa se kuri website wa3.niyag.com, cyangwa se udahamagare kuri telefone igendanwa 0788 38 36 53. Ni Yai Construction Limited, tuzarwubaka turugire nka paradiso. La Gloire Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa, ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero nimuziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited, akomeye, adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje, humidité. Muradusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.